mukama simu hati abantu abakemba kaguza ngo hati nkisa no burokolo nabo busisikalire kimubwonda hati tukole kinaka tuyikare mu dini zaitu kuno reka ngambire edini ezo obokurora hanu Yesu Kristo byali neija hamsalaba abamwisira nizeze edini ezali ziroho hanyuma Yesu yagamba mu kitabu cya Matayo esuri 5 rukara rwa 20 yagambira abantu abegesebwa abakora abali bajunirwe abarokole nibo burokole nibo babandize kuya Yesu aruga hanu ababandize bali barokole yabagamba ngo mugiye mutebeze enziri mukama sibo tagira ngo nizeze edini hanu munu mu Bible ekigambo Katoliki tikirumu ekigambo manya Buislamu tikirumu manya ekigambo bu Protestant Anglican tikirumu mukama simo bitu munu mu Bible ari mu ekigambo burokole hati stani nkono na arumbe muno burokole kubitera hansi beto burokole nibo bwamazima beto burokole bwamazima buri mukahanda akafunzire mukama simo haleluya so mu Bible munu aba reka kusobora dini ko zatandike noza kunyetegereza stani nagena na hamba umuntu hati nkacyo ranka Muhammad yakeze ya muhamba yamaze kumuhamba yamusindika mu eje myoyo yatandika bahandika no gutavukoto gwa Qur'ani mukama simu hati bamaze kuhandika ubwire bwa Muhammad yapfa abantu basigara mbakora kimba muramya mbaramya edini yejongo mukama waye oyagitandike ni Muhammad Constantine wona owe Katoliki nabo ko balivale bati yali mukama go Constantine Katoliki no cyatandikira yapfa bitu basigara ho mbakora emigenze yekinya dini eke cya Constantine hati no Katoliki wezire buti bana abangilikana abo kurora nabo bakarugira muri Katoliki hanyuma basigara baye twera kimukujunwa kwenyini basigara mbacyakola emigenze Katoliki nko kubatizo bwana buto dini nkuzatandikire ziti bana ba Jehovah Witness ohura olio musejo yegitandikire bamweta Charles Martin Tezi akafwa nabantu ba Muhammad bakafa bali mugehena ba Constantine bakafa bali mugehena Yesu ekena koleka ebye bintu byone byo okura bano ababisaka bisaka nawe ijere mukamuhura edini akagitandika yafwa obyagenzeri edini nasazunwe cyaloho mukama simu hati edini ko zikatandika ziti zikaiza bwiza abantu no baziresere stani akaiza omwoyo gulyo gwe kinabi ekisuba gukaiza gwahamba abantu hanyuma gwamezere kubahamba hanyuma batandika abantu babagonza babatunguka batungura abo kuba abantu mbarora kiri amani ago mwoyo olyo bakwiza gamba tatyo karo muntu yatukumira ekorati hati abantu bona mbagamba hano ruhanga alo kandi kunu Bible ne gamba mu kitabu kino cya Matayo sura 29 urukaro 29 ngubaliza ne byamahano bali bikora no muro bali gweta guruge no muiguru mukama simwe haleluya hati otagenda mulebye bintu ebye dini iyo juno omaliro rokoke mukanda akafunzire werekese bintu ebyensi Bible ne gamba mu kitabu kino cya Timotheo esuliviri ngo omuntu kastotunge cyo kulye ne cyo kunywe bikumali